Anasa cumuy ilmu şükru Allah'ın din durutçin ilmu lasun juhumma bahçila çise cundakkar sinan neşe ilmu lasun kanebur ilmu kulse insan talguç arusabur amma sumat elesari jumma kullu bikan shirur juwa burgan arkinsar ga insan iko yego chiuchusa lu ganiusa kulshivu yego ga insanal buslesimur ganal chalo sum busari jumma kullu bikan arkinsar ga insan suwa şiye ihtiyarlarsa çu durkusa uri jumma kullu bikan arkinsar idosir sallallahu aleyhi ve sellem diyor İslam mu isnadriti bunil ma'natiri İslam her sejulla İslam insanal duruçlaçise İslamral kulşivu mi isnadrexçin yani save alim turaya ve mi mutaalim turan lekhin bulle munamu silsilalixçin jucanna dinnalul ilmu durksar save alim tural mi tsalla kulşivu idosiye sallallahu aleyhi ve sellem sahab turallar sunu sahab tural tabi'in turayalar sunu tabi'in tural mi kulşivu luttirdavu çirçunu yala mi luttirdavu sa ilmu kulsa durçindan şeyse alim tural lekhindulle durçindulle save mutaalim tural gennallar kunu yala gennan ihtiyal gihunne lekhindan dullunu mukun anasa cumuyun julla dinnalul kulşivu jucanna dirsar amma munitsuma be'uqsa insan talgubur juwa khalbi hirça mi be'uqsa insan tural isnad idovsican sallallahu aleyhi ve sellem dillali sadru daqqari khalbi hirça junna laqinnisar minnal mu silsila çudunu gudaç khulli sa pulansa insan ne haqsa alim tural saçu saza elasar yego vazat halal vazat haram kunu salva maq sunnali va qur'andali elabatsam bunu buna gennengo qarshi ukun salawamur maq bachim bunu ganenga silsila dirnu ganege khunnet kun chosa dahaw daqa munamukunsa insan turen internet rabu jua ilmu shiya laslay busari qaqursa jumal munamukun qatelas isnad daqasa kul shiurten bukkan bir qesar jua yala julla yaqin guzya kunu insandan suksa haq mur ina buslar çegu siksa dalilu munak buslar çegu mu insan urqunawa mu virus dak'i budur khunu mu azarun nishal suwa ibadat dulle urati mu insan Allah nal hiç ibadat ko qaqamulnu qatelas khulih gune akhir unin dukkan bir qesar